umkhulumeli wamapholisa koBulawayo. Ngithatha leli thuba ukubonga lokubabaza uZulu wakoBulawayo ngendlela esisebenza layo ngaye. Sivikela amacala koBulawayo, asikokuvikela kuphela. Uma esethathalwa abantu bakoBulawayo bayabuya masinyane lembono lokusitshela futhi ukuthi abantu laba bangaphi, tholakala ukuthi bayabotshwa, lempahla zitholakala. Singakhangela amacala esibe lawo umnyaka ophelileyo, sibe lamacala angu 1998 umnyaka ophelileyo, kodwa lo mnyaka ngesikhathi esifananayo sibe lamacala 1800, okuthi ukuthi ngesingisi sithi 10% reduction, ukuthi ayehlile. Kuyehla amacala ke anjengamacala okubulala nge-10% futhi areduciwe, ukurepa, ukudlwengula kwabantwana abancane nge-35%. Sikhulumi ngama-armed robberies, abantu ede begqekeza bethathela abantu izimali behlomile, sibe le reduction of over 50%. Lokhu sithanda ukuthi sibonge uZulu wakoBulawayo ngendlela abantu asebakunanzelelayo ukuthi asisathi yilabana lathi, kodwa sesisebenza sindawonye, osokwenza ukuthi amacala la eyehle. Sithanda ukwazisa futhi uZulu kulesi sikhathi ukuthi amacala esibe lawo ngoJulayi awunyaka lo, uwaqathanisa lo July omnyaka ophelileyo, ayehlile ngesilinganiso sama-percentage esithi 35%. uZulu kumele akunanzelele njalo asidonsele amasokisi ethu, sibone ukuthi uBulawayo siyamvikela kungabi lezigebenga. Siyabonga abantu bakoBulawayo ukuthi akulasela elithola indawo yokulala phakathi kwezindlu zethu. Ngiyabonga.